Hey, yabona nje isikhathi esiningi mawuthi ukubheke like yabo umuntu mawuthola ukuthi yazi nje indlela enza ngayo akasenandaba. Like yabona ukuthi into mayingasakufeki kungasakusheki ukuthi abantu bazothini. Uwenza kunokuthola umuntu nje avela avula umqomo. Athola something mhlambe ukudla edleka kubona mthothi uyafaka emlomeni uyadla. Ukuthi abantu bazothini nje udle emgqonyeni akusakuthi yabona akamsheki nje lo akanandaba nje uyadla uyathatha wenza ini. Like yabona usembeza mawuseyidakamizweni kukuthatha isikhathi esingakanani ukufika kulelo point lelo. Hey, yabona inkinga ngicathi ihambisana nalento ku arrest yabona. Like masubhemela ithi masushawa arrest like leyanto ikwenza ukuthi shithi yona lekuphusha yabo wenza noma yini ukuthi uthole lento yokuthi ubheme yabo. So that's when iqala lapho ke lento yenembeza ukuthi yabona ukuthi yabona wena ngiyakhetha ukuthi uthenga into ozoyidla noma uthenga into ozokubhema. Uthenga into yokubhema futhi kumele udle emgqonyeni ngoba at the end of the day belugcina udlile yabona ngeke udle ukubhema yabo. So that's why uzomela usebenze wena uthola imali ukudla siyokuthola kona emgqonyeni obvious. Lapha kunamapets kunamapapazi ndoda into ezibolile yonke lento lo muntu ukuphuza impukane ukuthi kuyanuka but still uyakwazi ukuthi uyadla lapho yabona nje. Yabona ukuthi ngempela unembe sofile yabo. Ngoba manje yabona lento uyicosha ubone lapha kubhuza kunuka kunjalo. Abo nje uyifaka emlomeni akufiki nje uzosithombe lokukhula kuma umuntu ophilayo into ebuya lapha nje ethi xafwe nje angeke izingene ungayibuyisa ngisho ukuyibuyisa but for umuntu nje yabo ngempela usena nembe ezofika still ukwazi ayidle lonto nje abe right akamina nkinga like yebo nje uthi inkinga la kuyabulala ngempela nembe ezofika. Hey nina bedloshe nophapha ekhanda kamenzi ndaba kawulalele lo muntu omemezayo umemeze ngathi yakhali yalelo uthi igula lika Jama lichithekile awu nina bakambudu bovushe ngegazi awu nina bakashishiliza ngedidi kwelimahulu limhlabela imbedule nina bentu lebande ngodonga kwelakithi kwabheka uZulu ngiyabingelela enhla nasezantsi awu madoda nina ubendla mhlathi kamayekisa nina bakajinini ndomnyama awu nina bakazizukulwane sikaphalo awu nina bakadalinyebo ngiyabingelela bafowethu. Hey bafowethu ngiyabingelela onke izizwe nje amakhosi ngibingelela zonke izizwe ngokuhlukana kwazo enhla nasezantsi mina lo bingelela nguprofessor ngokamkhize le oyethamele ihow I ended up in drugs okuhlelo olungaphansi kwesitebele iMp TV1 la esilanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni bese bezosilandisa kabanzi ukuthi bangena kanjani ezidakamizweni yiziphi futhi izingqinamba babhekene nazo ngaphansi kwezidakamizwa lokho sikwenza malungana ngqono ukuzama ukuvala imbobo ongena sivula imbobo yokuphuma iMp TV1 ihlanganisa abantu abahlala emgaqweni nabantu abahlala endlini sekuyakhona ukuthi mhlawumbe iminye imibuzo abantu abebenayo bengenazi impendulo zayo sebenayo nje manje iMp TV1 inika abantu ithuba ukuthi befike bezokhuluma namhlanje ngenze ngokwe comment khona umuntu owakhomenta wathi ucela ngimtholele umuntu bafisa noma maningi ama comments njalo athi afisa ukuthi ngilethe umuntu owekade esebenza enemali enayo yonke into kodwa ngenxa yedakamizwa zamxoshisa emsebenzini wagcina lahlekelwa yona yonke into yayigugu kuye kangangokuthi waphuma ngisho endlini weze wagcinele emgaqweni namhlanje ke silethe nansi insizwa iyona ezosilandisa kabanzi hey letsizwa ngifisa isikhiphele series ngokweyigigaba nje ziyehlela kodwa asazi noma kuyokwazi ukuthi kwenzeke noma uzokwazi usagoqe ngeepisode 1 kodwa ke sesizozwa ngaye ke bafu awubingelele ekhaya wazise ukuthi umfoka bani imvelaphi yakho ikuphi ukhulelephi ufundephi like ubumfundo onjani inhlalo ekhaya ibinjani inhlalo omphakathi ibinjani. Mina igama lami ngumenzi wamkhili sibongo awusibisithi simajembelezana mhlawumbe nomele etshele ukubadaphunela sidapudapho nolala nomunenduno vukwakhe ifila ngaphansi mumbo omhlophe kuphela nakanda amakhize lapha ngaphakathi yazi asikho isibongo la esidlulisa kaMkhize la uMkhize babheke ku10 manje la ngaphakathi yazi ngizogcina nomndeni weni lapha na embo nakho umuntu sekuzobembo sekusembo phela lapha ehlathini manje nike nikunotice nina lokho. Hey noma akunotice nje kodwa ayimosho njalo ngiyakutshela ngababala bebenqwaba abantu bakaMkhize bala inkinga hey madoda
hayi inkinga kumele sizame ukuphuma kumele sizame bafowethu futhi ikusasa lesibongo sakithi sikhali ilonda makuthi hayi ngempela kuyonakala impela gcwaba yeah Khize awusilandise lapho ukhulele iphi ufundephi amabanga phansi amabanga phansi kusho nje ngathi ngiqale ngihlala eClermont ekhaya bakukhulini kwami primary ngifunde eMcopheleli primary school ngisuke eMcopheleli primary school ngiya high school ngafunda number 7 bathi buhle bemfundo manje buhle bemfundo ngafunda grade 8 ngafunda grade 9 then ngamove ngaya weekends la ngifunda khona grade 10 no 11 no 12 ngifunda eMayville ekhaya sihlala eMayville ngaleso sikhathi 2004 must move to Mayville up until 2007 manqedwe isikole Mayville that's when ngibuye eClermont ngaqala khona ngafunda ngimabanga phezulu ngifunde eLangeni College ngenza iwelding kwenza welding. This was 2008. Then from 2009 about 2010 I think ngalokusebenza like unama qualifications amangaka ngenze stick welding ngenza CO2 base ngazowenza TIG South 3 before nje like boiler making udibana boiler making ngithole sengisebenza enkampanini phakathi HC okay sizokhula nje kahle nendaba emabangeni aphansi ubungumfundi onjani mina nje bungathini bekungumfundi wabona umntana wakhe iphaphile nje yabo open ukhuluma kakhulu yabona ngaziwa nje esikoleni nokuthi shawu mfana yabo bebangibiza ngoJesu esikoleni yini primary igama lakho lithi bekuno thisha Masinga yabona bethanda ungena eclassini ayathanda wendoda bethanda ukuyiqhanya yathi Jesu wami so the teacher njalo benza lezitayela lezi mithi masephumile nami ngiphume yabo nami ngisuka eclassini ngimlingisele uthi Jesu wami kanti akahambile yabo uzobuya azongilunguza njalo ngizwe so wagcina bengibiza ngoJesu wami kanjalo nabo ugcina sengithola igama kanjalo uJesu ke then nje bekumuntu wakhe kanjalo ngiphaphile ngesikoleni yabo until high school nje yabo nokuganga futhi be umuntu ogangile uhlala emacaleni kanje abangayenza ngehomework yabayi but then other than that nje bengibright ke like khona into engifuna ukuyazi uqala lento yokuganga kokugwayi like ukuqala kwakho nje ukuganga nje ngogwayi kanje kuqale high school lokuqala high school madoda usukhulile sengikhulile qale mina sengikhulile ukuganga I think bese ngenza grade 12 grade 10 ngifunda 8 this when ngiqala ukugubhema nje yabo kwayi kwaba insangu like uqala kanjani ngifuna i-transition lapho khona okuphenduka khona ujika ungene la ngiyakhumbula nje ugwayi wami uqala ngawubhema kwaku December ku Christmas kunomnye umfana nje singangivashe khona la endaweni ekuthiwa kaNqetho wakamakhelwane so bese bebhema bona ugwayi then ngiyabona nje ngiyahanjwa isquadron lekuyahanja kuthiwa kiwe ehlathini lapha mina kuyokwenziwa lapha ngiyabona isikhuna something ngimpela ekserious kuyenziwa nami ngalandela kanjalo hayi ngafika wangena ehlathini hayi kwahlala isquadron hayi kwabasa umlilo la hayi kwakhishwa ugwayi babeka phansi yabona bebaningi ugwayi mhlawumbe babo 5 hayi babekwa phansi lapha hayi babhenya ugwayi 1 2 uyadlula ugwayi wafika kumina hayi ngathi hayi ngawudlulisa waphindwa round mhlawumbe ngithiwa round akabili kathathu yala lento engene ku nami ngathi hayi etsigize ngawubamba hayi ngawubhema from lapho ke so nje futhi bekuyinto abahlala bephinde baye la ehlathini lekubhenywa kanjalo yabo nami ngicile sengijona kanjalo ithimba hayi nami makiwe ehlathini lokubhenya ugwayi nami ngisasana the next thing ade ngivakashile la Nqetho sengibhema ugwayi the next thing mase ngibuyele eClermont futhi sekubuye ivulwe ikole labafana baye toilet ababheme toilet ivoice yakho laba baye toilet nami sengumunye umuntu osebalandeni ase toilet sengiyabhema ugwayi sengiyawutshotha uthuka umphakathi eclassini
indaba ziyafika ekhaya hayi ngathola ngisho induku nje ekhaya lapha ngishawula ifika kanjani ekhaya indaba othi uyabhema ukuthi ngangifunda nomntana wamakhelwane okuthompilo ya uyena wathola ukuthi sengiyabhema esikoleni wafika washo ekhaya ukuthi hey Sithompilo wenza kahle Wamzoni hey saxabani hayi phela zange sizwane kodwa yabona ukuthi wayekusave wayezama ukusave ukuthi ngazokube yazaza mina I wish ngaseveka lapha nje manje but kwangenzeka ngoba hey kwagcina kuwesi kwaba yinsangu nani yabona nje ngoba yabo kube yona insangu ngisitikhanga kakhulu ngoba bese ngifunda 8 kwaba 9 10 sekufunda 10 bese nginokuphuza lotshwala ke then but khona utshwaleni ungena kanjani utshwaleni okay nje ngathini utshwala because nasekhaya yabo nje kwabantu abaphuzwayo nje family nje ibaba umuntu ophuza utshwala nosisi omdala uphuza utshwala kuzokubhuti wami ongaphambi kwami futhi uphuza utshwala la nje yabo bokuyinto engathini ukuthi ekhona ekhaya oyibona banankinga noma usuyinto ongeyenzayo yabo so ubhuti wami omdala bekanokuthi okay ngoba besesebenza yena mina lesikhathi ngifunda 10 yabo kuyenze ngama weekend yabo yathenga lobo utshwala labafike nabo lo bottle mhlawumbe lo 24 hayi siphuzele ekhaya khona la endlini yabo kuba into enjalo so until ngize ngiqeda ke esikoleni yabo mangiqala ngifunda ilokhu njani ngenza iwelding la elangeni yila bese ngiphuza utshwala ke nje hey usugqiliphuza namagenge yase ngigxilile because yabo bese ngingasekho esikoleni ngithenile lapho so bese kuuthi nje utshwala ke nje every weekend yabona utshwala every weekend hamba indawo zobumnandi yonke lonke bese ngisticke nje kakhulu utshwaleni so waba kuphuza utshwala and then so after sengiqedile ukufunda ukwenza wona lema course welding lawo ngishisi ngigcine nginezihlobo zami ezingala eJozi egoli kunoba umncane wami ohlala egoli yabona sifuna unekampani ayisebenzelayo ethi Heat Exchangers le kampani le iyabaqasha ama-welder yabo kusho kwenziwa ama-coils khona yini ama-coins ama-coils ngithi coin mina leyo i-coin yemali no ama-coils ngathini into bathi it's heat exchangers yabona into ichisenza ukubanda yabo ukubanda like bathi bane coils yenza ukubanda yabo isikhathi esiningi isetshenziswa bona kuma fridge yabona kuma funeral parlor kanje no yabona ama fridge amakhulu nje aseyitolo nama aircons lawa sema lokunjani ema malls yabo into yenza ukubanda kanjalo iyona so exactly that's the thing yiyo into bezenza lezi copper sebenzisa copper stainless steel besenza lezi zona zimpela she said ukuthi mina bengishisela ke kuzona lezi zinto shisela wona lama pipe lawa ama joint yebo solid drawing ukuthi hamba kanjani khona ilamba amanzi khona ilamba umoya khona ilamba oil so wona ungayikhanda nje ifridge uyisusa phansi uyiqeda from scratch from making fins nje le hamba amafoni yabo sikwenze nje kuze kube i-coil then sesingayenza ifridge sesingayenza i-aircon sesingayenza noma yini so from lapho ke okay wena kumele uyi-manager la ekampanini omncane wayekufaka ngesingisi noma wayekufaka ngebackdoor no ngoba nje yafuna ukama hayi wamfake nje nayi mayikhuluma wangibiza hayi okay ngisuka ngiye eGoli and then hayi ngingene ekampanini ngiqala ukusebenza lapha bengihola ngesonto maleni bengihola ngifike ngihola I think 1.8 for start bengisaqala then after 3 months yanyuka imali to 2.5 esho ukuthi ubuhola 10,000 ngenyanga hey mfethu
yabo nje yonke into besihamba kahle impela ku-right. Ngaqala ngasebenza ngiphuza utshwala. Bengiphuza utshwala nje kuphela into ebengiphuza ngiphema nogwayi. Because nensango bengasayisebenzisi. Ngiphuza utshwala nje ngiphema ugwayi. Yonke into ihamba kahle futhi ngisebenza ngifaka imali ekhaya. Yabo ngiqashile mangifika ngihlala ekhaya lapha eGoli maybe for like 2 months I think. And then 3 months down the line ngathola indawo yami ngaqasha futhi ngathenga impahla yabona yonke into yaba right nje. Life iqhubeka nje ku right ngicontactana nabasekhaya yabona ngifaka imali ekhaya right until ngize ngiqale ngithola abangane yabo. Abangane besebenzisani idakamizwa efana nentashi kanje yasemakhaleni. Bayifaka emakhaleni bayiyuza. Indaba nje iqale lapho. Qale ngiphuza utshwala ngaqala ngangena kwintashi like lezi zinto zeyintasha ngithi izinto eziphuzwa makuyothothi hokera makuthiwa mhlawumbe kuyi-weekend kuyophuzwa kuze kuse exactly leyo manje yokuphuza kuze kuse wena usuphumile usuyihlalela wena ngoba sengihlala ngedwa ngama-weekend sesiyazi bengibuya Friday nje siyophuza utshwala nabangani bami besifunda esisebenza nabo. Nama-colleagues engisebenza nabo basemsebenzini exactly. Abantu ebesiphema nabo I think awu-3 ekade sisebenza nawo apha emayo. Abewu-3 4 ngaphinda besibawu-4 esiphemayo. Then besibaningi as a crew. But besibawu-4 thina esiphema le nto le ntashi. Besihlangana ngiphuza kanjani entashini uyayiphuzela nje. Ithini plan yakho? Ongi-introduce kuyona le nto. Okay right umakhelwane. Ungambizi ngegama. Umakhelwane umfana umakhelwane kanjani? Into eyenzakalile kuthe ngolunye usuku besiphuza ake ngalesa sikhathi bekusadume eDurban bekudume umgwinyo kakhulu. Ngikhumbula lezi. Bekade kudume umgwinyo. So manje lapha umgwinyo abawazi yabona. Awugwinyile khona into. Umgwinyo yabo nje bashithi sibasixoxa ngawo ama-drugs batshela ngomgwinyo ngithi umgwinyo umnandi into so. Bese nathi hayi no la kushawa intashi la imnandi nayo into so. Intashi yini le yabona ngichazela intashi iya grind so ibe powder yabo ithatha straw for emakhaleni yabona kanjalo donsa. Yabona ngibe ukuthi cha ngifuna ukuyibona into enjalo yabona angi-introduce ngibethe hamba ayithenge yabo i-R50 ibag yakhona nje ibag nyane encane abuye nayo ayithele la esibikwini yabona kunemira nyane encane ayithele phezu kwemira la and then next thing ayishayeka ama-line yabo bese ayadonsa uline phela donsa iline esibili yabona athi awuzami yabona manje sangithusa ukuyifaka emakhaleni lethi nayo yonke into ngizame kanjalo nje line ngidonsa yabona ingikhwehlelise yabo ingikhikhi into enjalo yabo ngiphinde futhi ngizame ukudonsa into yakhona ngizwe ukuthi hayibo ngivele ngibe sober kade ngidakiwe ngivele ngibe sober ngizizwe ngiba active yabona ngizwe nje senginale yabo ivavavuma ukuthi lapha ngisengahamba ngiyekude manje sengine-hype nje kanye indlela nje yabona sengiyajiva yabona nje ngizizwe ukuthi ayimnandi le drug imnandi okay from lapho-ke yena first dona sibe ukuzwana nje through yona-ke lento siyaphuza yabo sesinalento esihlanganisayo mina naye ukuthi okay right bese siphuzile utshwala sesidakiwe sihamba sothenga leyo ntashi leyo mhlawumbe ngobusuku obuyi-1 ushaya ama-beds amangaki for ekuqaleni bekuba yileyo bhege eyodwa bekungekho nje lokho yabo sasiyibhege eyodwa ekuqaleni uma kuyisikhathi then makuhamba isikhathi gcina abo-2 abo-3 mina kugcina sekuba worse because bese ngibhema i-5 gram 5 gram nje ngingedwa bese ngiqeda for mina ngosuku olulodwa because yabona after even during the day all the time mangithola imali bese kwintashi because into enzekilile okay ngithe mangise sengi-introduceile kwintashi ngaqala ngafika emsebenzini nami sengikhuluma ngathola ukuthi hayibo kunabanye abantu abayisebenzisa khona la emsebenzini futhi savele sayiskimu-ke manje-ke saba yi-4 mosquitoes sesiba u-4 nje sekuthi bakushaya Friday njalo ntambama
sesihamba siyophuza sibhema intashi-ke njalo Fridays sesihlangene ngayo nihola vele ngeviki sihola ngeviki sonke sisebenza kwi-department eyodwa e-welding bekuyedwa umuntu osebenza kwi-department the-3 nje besisebenza kwi-welding section then omunye esebenza i-assembling. So after lapho-ke sihlakana ngama-Friday sibheme until Saturday or futhi i-weekend yonke angisayi ngisho endlini mhlawumbe sizohamba siye kaMzwandile omunye umngani wami uzohlalwa khona from Friday udliwa imali wenza yazi udla wonke umholo ngizoze ngibuyele endlini yami mina ngeSunday. So kuthema kuhamba isikhathi i-problem egcina isingisusa-ke eGoli manje singibuyisele ekhaya ngiphela umsebenzi-ke ngigcina ngiphela umsebenzi futhi-ke okay kambe lesikhathi akini manje banje le nto lesiyangikhosa ngidla ama-5 gram i-5 gram beyi-500 rand ibheg yakhona ingilasta for 1 day njengoba ngisho ukuthi ubusuku obodwa shuthi wena for 5 days kumele ube no-2.5 suthi nje mina exactly that's when i-problem iqala umholo wakho-ke manje umholo wami awusekho phela angiholi imali engakho kumele la ngithenge ukudla kumele ngirente ngenze zonke lezo zinto so manje intashi-ke yona le ibisithatha yonke imali ngigcine ngakwazi nokuthi ngirente ngenze zonke ezinye izinto hayi so from lapho-ke ngigcina ngingene ey'kweletini ngaqala ngangena ey'kweletini-ke manje aba ney'kweleti zasebhank aba ney'kweleti zabosomashonisa abantu bafika bafuna iy'nto zabo imali zabo bafika endlini ngibanjelwe izinto zefenisha isemsebenzini amabhenka ngibaleke ngiyashifta ngibalekela amabhenki ngiyami ngiyovula ama-account ngalana ngishintshe ama-account ngifuna amabhenki ngitholele emsebenzini yabona nje bese senginey'nkinga ey'ningi impela bese nginey'nkinga ey'ningi ngale ndlela ukuthi ugcine nasemsebenzini omashonisa abasemsebenzini omashonisa abaselokishini ngisakwazi manje awusenamhlaba manje angisenamhlaba emsebenzini ngiyalova nge-payday ngiloviswa yini ngiloviswa ukuthi kumele ngimashonisa ungilindile phela i-payday kumele ngizomkhokhela ngigcina ngilova ngingayi emsebenzini ukuthi usuku le-payday through yona leyo nto leyo lokho kuzongikhosta ukuthi ngigcina ngifike ngizosayina iweningi emsebenzini so iy'nkinga zilokhu zigibelana ziyanda iy'nkinga ngale ndlela okuncane lapho ukhona phela manje nawe uyakhuza ndoda kwenzakalani ngawo ngichaza amanga angichaze lokisi abazaba ini nani yabona so yona phela ngithi intashi yona into ongeke uze umuntu umbone ukuthi okay uyabhema because ayikuvezi like ukuthi okay uyabhema like lokho kuzoshintsha ama-leaves or ubonakala ukuthi uyabhema yabo uyakwazi umuntu akufihlele ukuthi uyayibhema khona ehlala nawe la ungamboni yabona ukuze kuphela mhlawumbe yakunciphisa-ke egazini yabona so so makuvele inkinga mase ngilova nasemsebenzini nanani ngifana ama-warning ngibalekela umashonisa nanani lokhu ngikhosi ngigcina ngixoshwa emsebenzini ngoba ngiyalova emsebenzini angizi nanani futhi ngaze ngagcina ngixoshwa emsebenzini so njengoba bengiseGoli-ke kwamele ukuthi okay ngami ngiyobhalisa iy'mali zami ngenze provident fund hayi okay right-ke futhi ngenze ngihambe ngiyobhalisela iy'mali lezi zama-UIF nama-provident fund okay right i-addiction ayikapheli nabangani bami naba nje bangixosha basasela abanye bayasebenza hayi ngiyabhema imali iphume imali hayi konakala makuphuma imali ngithenga ama-drugs ngapha-ke wona-ke intashi inqwaba ey'ntashi into futhi ekufake emasingeni usayilanda mfethu ngisayilanda cabanga inkinga-ke phela manje yabona intashi iyabiza ngithi iyabiza and manje futhi ayilalisi yabo yenza ukuhlala nje i-hype kuze uzodinga manje sometimes usongidinga ukulala yabo ngidinga ngathi ngathola into ezongikhama down yabona ezonginika ubuthongo ubuthongo abusekho yabona so angithi manje angisasebenzi sengihlala ekhaya next thing ngila emini khona yonke ihlobo yomuntu so ngigcina ngihlala nababhema bamahunga abanye ababhema ibizwa ngenyawo ejuzi so manje yabona mangabe uhlelo okay right ekhaya ithama babonzi ndoda ngcono ubuye uze ngalana-ke eThekwini ekhaya because manje yabo uyahluleka eGoli ayikho lento manje likwehlule ukuhlala kwakhe eGoli la imali izoziphelele le mali enginayo yabo
Okay, like uthole malini ngakuthola 41,000. yeah okay so hayi ngibuye ngize la eThekwini ke ekhaya. Hayi okay alright nakhona ngabuya ngithink ngangithenge 20 gram intashi yangiphethe. Angiphethe 20 gram lapho intashi. Umphako uphethe umphako ofika sekhaya. Hayi ngifike okay alright ngidle yona ke intashi esisele le. Sengihlala ekhaya la uma ngihlala ekhaya futhi njengoba ngisho okay right yabona sekhaya ngihlala nabantu abanye ababhemi ihunga abamaphara khona around ngathi so into enzakalayo ke manje angisakwazi uku-afforda intashi and nakhona ngisho ukuthi mangabe usidla intashi uzudinga lento ezokukhamadana ngisakulaleki yabo hlala ungalaleki and manje that's when kwenze bakuthetha hayi kuse yabona umzikho ihunga le uyakwazi umziki yabo moshaya nje la amabili afika idamini iyakwazi lento ukuthi akubuza ubuthongo ulalo uyalala for sure na ayi nami ngithi hayi hosi ngeke ngitry kayi nje ngizuthi bakhuluma ngento ekhona noma bakhuluma into hayi ngishayo nangempela futhi yenze lento engiyifunayo hayi ngidlalise ilokhu njani yona ungakhona hayi ngishaya amabili hayi ngikhona ukulala ngibona ukuthi okay right no ngayintshontsha just ukuthi ngishaye nje la ifike ukuthi ngilale mase after sengibheme yona intashi nani yeah but then ke okay right makambisa ngidla le mali le imali yahambe iyaphela then sekusele wona manje sekusele addiction ke manje imali ayisekho sekusele le addiction and manje nalentashi naleli hunga le ngiyithola ngemali encane ngethi okay wena imnandi yazelisa kube mnandi and intashi iyabiza angisakhona uku-afforda yabona umsebenzi awusekho so manje ngigcina ngiwela kuyona-ke ihunga ke yabona le ukuthi hayi ngishaya ngoba ngizibekela I think bengiyithola ngo-20 rand intashi uma ngifika la yo-300 rand so into ebengakwazi uku-afforda iyona leya 20 rand-ke ihunga hayi ngasala kanjalo-ke nehunga ukuthi okay right ngiqale ngiyishaya ngidawuna intashi the next thing bese sekuyiyona engikwazi ukuyi-afforda ukuthenga yona engasakwazi uku-afforda intashi hayi ngayibhema-ke ihunga ngangena nje kanjalo like uthi ize yamthatha umsebenzi angithi uyisebenza kulo munye ubukade usipana ngizwaka okay right ngaqala-ke after lapho okay right bese ngiqala sengene ngisabhema vele sengiyabhema kodwa angikakaveli ekhaya ngisafihla yabo babona ukuthi kodwa abakaboni ekhaya nje ngesikhathi okay alright hayi ngishuthi kunobhuti wami nginabafethu nje abakhona ukhazini wami ozalwa umamncane wami umamkhulu uyena ngikhulumisane naye okay right nakhona yabo during the time benginomuntu ebengijola naye yabo so lo muntu ebengijola naye ngaleso sikhathi ubesesebenza esenze beyadenza inesingi mina mangiphelele umsebenzi ngibuya ngizohlala la ila beqala khona unyaka wokuqala esesebenza so uyena umuntu obekade engisupporta ke during the time yabo bekade engisupporta ngibade ngisahlele ekhaya ngingasebenzi nani yabo bekwazi ukuphela inyanga ngikwazi ngipha leyo mali leyo yabona isiphilisana sibambisene naye bengakaboni futhi ngale problem ye-problem yama-drugs ngasikhathi lesi yabo bekuthi nami oyiqambela amanga bongifihla nani hayi ukuhamba isikhathi-ke okay right njengoba ngisho ukuthi okay ngigcine sengingena nakuyona-ke ihunga yabo abakaboni naye akaboni lo muntu engijola naye ukuthi hayi bo hey no useyabhema ugaxele kwenzeke njani ngigcine ngithola elinye itoho manje ngifaka uyena lo mfethu engimshoyo ozalwa umamkhulu wami enye inkampani la eWestmead RSI yenza ama stainless steel canopies ngithema ngiyithola khona la sengiyabhema vele mangithola khona la shuthi la lenkampani the reason iqasha isivule enye department eseMaritzburg yabo hayi mina mangifika lapha bekuthiwa okay right wena ngizongena kule department eseMaritzburg ngishift from la thina ngihambe ngiyosebenzela eMaritzburg hayi ngihambe ngiyosebenzela eMaritzburg futhi nakhona ngiyamove futhi la ngiyohlala eMaritzburg mphinde naseMaritzburg okay right
ngiqale nje sihambiswe imoto yakhona la iyosibonisa indawo bengivuke ekseni ngithathwa imoto lapha eWestmead enkampanini endala ingihambise iyongishiya khona ke enkampanini leyo ngisebenza khona RSI for the next 3 months until is relocate Esezihlalele khona siqashwe indawo lapho. Hayi nakhona ke just ngithe nje mangiqela ngihlala lapha la ngithika ngizangiqede ngisho unyaka ngisebenza khona because bese ngibhema kakhulu iwunga just bisingenele senginalo lento arroster yabona. Ngoba ngisebenzile khona ngisema ngisebenza khona bengola lapha ngiqale khona ku 2.3 a week ngale 2.3 a week. Yes ngale 2.3 week. Wayibona thina enhlahla emsebenzi mina bengihlala benginenhlahla emsebenzi right futhi weekly bengihola 2.3 ngasebenza khona wajabula nomema ukuthi awu kuseyazi kwangcono sithola umsebenzi yabona nje umuva wami ngibuyele futhi ngithi Maritzburg. Hayi ngiyakutshela lesengibhema nehunga ke manje ke and manje ihunga ke iyaqhelanisa nabantu ihunga iqhelanisa notshwala iqhelanisa nabantu ihunga inesikhwele inesikhwele too much ukwazi ungaba nabantu mhlawumbe nama excuses umuntu osebhema ihunga unama excuses ngathi nje ngahlala ngeisolator nabantu athi ayobhema lento yakhe akazi ukuenjoy and masebhemini ngazi kwangahlala nabantu bazole bekubona ukuthi usuhigh kanje because manje different awukwazi ukuba ne vibe njengathi nje umuntu otshwala njengalamanye ama drugs iyoni ilokhu njani ugufutwa khona ngazi ukuthi nje yabo ungaba unabantu abadle same thing awukwazi manje bazohlobo ndote ayi manje ke inkingi ibe lapho ke ukuthi ngiqala ngaba umuntu oyisolatayo ke sengiphemelele ukuthi manje wena yini nje uzohlala nje udlama excuses uhlala ungekho hayi emsebenzini nakhona ngaphinda futhi very same thing la love emsebenzini lento kushayisa ngo-roster ngiphuma ngesikhathi umsebenzi isikhathi ngashaya siphuma umsebenzi ngiyaphuma sekumele ngithole into yokuphema ngiyaphuma emsebenzini ngihamba ngedrobheni ngiyethenga edrobheni lento leni hayi shuthi semakuhamba isikhathi okay right ngigcina nakhona imali idla imali yangemsebenzini ngoba imali eshodayo angisakwazi futhi uku-afford ama-rent nani same problem engishayela iyangiphinda futhi omashonisa yaqala ke futhi manje inkinga lana ngisho ngithe ngicina kanjani lento le ino-roster ngigcine sengitshontsha ke emsebenzini shuthi the once sikwenze kanjani ngitshontsha emsebenzini ngagcina ngitshontsha amahlafuna emsebenzini ngitshontsha amahlafuna mangitshontsha lo mahlafuna lo kunomunye umngani wami owayenenye shuthi lo muntu ukahlahla wathini umntshontshe imoto yabo umuntu obugebengu nje zela ubugebengu nje usebenza ngeyimoto angisho njalo shuthi kunelinye ishangana lathe lifuna amaphathi emoto eyisentra Volvo wadi ufuna yabona ukwenza manje kumele umfunele nomfisi lo ngicela isitori abantu utazi kuneshangana lifuna lesifunela amaphathi kanje la siyakhona kuyindawo edayisa ama smash cars kanje into engenankinga nje mfisi lapha akusiyona into engazi ukuthi ngiyabo shuthi yabona indawo enama department awu ine strata inenye department engale kwestrata lengana manje the problem kule security lot ligada kule department e1 lenye libukela nje from pressure yabona yakwazi ukubuka so inopotsho ke lo mfethu futhi unendawo angena kuyona epotsho angene la cuye lezi imoto lezi aphume nabaphathayo wadayisa yabo kanti futhi la kule ndawo sebeyamazi bese khona umuntu owenza into kanje lezi imoto lezi nje zilahleka amaphatha emoto yabona nje uya lapha vele sekugadi uselindeliwe mina nginami ngiyomjoyina nje vele ngiyongena hayi ngimthanda mfethu ngitshela nje futhi sebhasi yaphuza la nabo okay right bayiphuza utshwala ke yabo hayi ngiphuza utshwala nami ngiphemela ihunga mayathi kusasihambeni sekhona lapha sofike senze kanje 1 no 2 and 2 sibuye Grand Shapa okay right amahlafuna nawo mina ngiphethe Grand Shapa isambi lapha sifike sake sikhiphe lezi amaphathi ayibafuna ushode elinye ithuluzi kwashoda ithuluzi lama LN key ayifuna ukwathatha sihamba ngemoto yekuyine pholo lakhe ahambe olanda sasipake kudeke imoto ahambe olanda lo mathuluzi lawo kanti vele abo nje basesingenile la space amaphoyisa asebiziwe wayaza amaphoyisa asendleleni
sithi ngiyafika ngesikhathi esi-wrong or ngesikhathi esi-right for yena esaphumile ulandela lo thuluzi mina ngisele emotini la yabona nje ngeze umsindo ukuthi ukupaka imoto ngithi mina hayi bona umthako wenze njani manje ulethe imoto lana wenzani yabona ngithe manje ngiyaphuma hayi bo amaphoyisa tse khenqe yabo la ngikhipha ibhamu hey ngiphakamise izandla vela khipha izinje bephuma nezinje hayi ngiphenduke manje ngibaleka ngiya kwi-fence ngiyalapha ngakupotshwa ngiyophuma kupotshwa bayidedela izinje hayi zingihlali izinje eziwu-2 zihlala into encane hayi zingihlala into encane hayi kwasho ukuthi manje mase ngiyophuma lapho upotshwe mncane angeke ngivele ngiphume esemthamo ngoba ngithami ngithi nje ngifake ekhanda ngithi nje bese ngihleli izinje sengidonsa ngama-jacket hey hayi ngibuye fusa zingidlabhula izinje ndoda ayibo zisho ukungiqeda izinje azafikeke namaphoyisa la kuthiwa you trying to run away amandiya hayi angitheshe nabo isibhamu zingidliwe izinje yabo nje emzimbeni nginamanxebanxeba ezinje nje zangiqeda zangidlavaza izinje eno-rex zinkulu izinje zakhona ibu hayi bangithathe amaphoyisa ngifake yini ngicwele igazi-ke lana ngiliwe izinja nalo mfesi lobe ngihamba nawo balekile manje ngisele laphaya hayi angifakwe evenini la ingixhiza igazi ndoda ngihanjiswe ngiwe esibhedlela esibhedlela ngihambe ngiyotishwa yabona-ke shithi ngigezela amanxeba leba ngihambe ngiyoboshwa-ke okay right hayi manje sekufuna ukutholana istori-ke manje kwenzakalini laphaya bome kulandela icala wena like ngitholakala angaziwe hayi ngize ngitholeke laphana ikholi kuthiwa okay mi ungafona-ke bese kuyikhande ngifona-ke ngifonele ekhaya ngichaza mhlawumbe emva kwey'nsuku engaka emva kwe-weekend yonke ngoba lento yenza kuyi-Friday ngize ngifone kuyi-Monday ndoda hayi ngiyachaza abaye ngiboshiwe kwenzeke nje kanjani ufunani lapho ungenaphi ebugebengwini uyasebenza nje manje ngikhali manje sekuqala sekuvela izinto ukuthi wena uyasebenza usuyagaba ukatshontsha ini umuntu wena khanzakelanga ngawo hey ngiqala okay ngithi icala-ke seliyavela-ke laphaya okay lo utholakala ini nethuluzi athize umahlafuna nani yabona lo mfethu wasekhaya lo hayi usho ukuthi mexoxaxoxela induna ukuthi hayi lo angazi bebenzini nani bebeqaqa imoto lapha umahlafuna onjani induna ithi umahlafuna kunomahlafuna odukile lapha emsebenzini lapha ngaziwe lo athi sebenzisa umahlafuna kanjani uthatha hayi mesho ukuthi bebecheck-a-ke laphaya begcina belandela-ke amakhamera becheck-e into ey'ndala behlehle nazo nje ikhamera babona kanjani ilanga mina ngithatha umahlafuna oyelo laphaya bekuthiwa hawu bebecheck-a babonisa hayi lo mahlafuna yiwo lo esasiyoganga ngawo ijampe kanjani mangibuya nje abanye mangidedela lapha ngaphuma ngebheli ya-500 rand ngabe mengiphuma ngebheli ngibuyela emsebenzini nalicala emsebenzini kumele ndoda wasitshele kwalo suku ukuthi umahlafuna lo wawuyisapho wawuyokwenzani ngoba wena usebenza e-wedding section wedding section akusebenzisa umahlafuna wena wawuyokwenzani hayi nginkwankwazi engaphumi athi hayi from lapho nakhona ngithola incwadi yawu fired ngibe ngixoshwa nakhona hayi ngiyabuya-ke manje sengibuya ekhaya-ke manje-ke angisasebenzi ekhaya bakakuboni ukuthi usenkinga hayi sekuyacaca ekhaya kuthiwa kahle mibona uyabhema wena khona idraga likubambayo wena futhi vele sekuyacaca ukuthi hayi uyabhema futhi nama-rumors aseyafika ukuthi hayi uyabhema umeza kodwa phela manje useyakubuza abuze nakubantu ababhema ekuseni ubanibani wenzani usibanibani yabo basho ukuthi hayi awunako ukuyibhema futhi nokuthi ubhema kancane kanti isingene yentshi umuntu hayi mangibuya ngize ekhaya kube kayitsheli phela nabo okay ngiyabuya ngizohlala nje ekhaya because bengisasele erumini lami benginayo yonke into yabo ngaleso sikhathi ngiqale nje mangibuya ekhaya ngisahleli okay right kumele ngiyobhalisela iy'mali zasemsebenzini la yabo nakho just into engagcina ngayenzanga nokuyenza leyo uthe uma ngisahleli ekhaya la anginalo ngisho imali ngisho isenti qala ngidayisa iy'nto zami zokugqoka
Liphi mama leli? Guys, umama lesitori ngisakutshela. Umama hayi gcina ethatha i-break nje after njengoba ngathi sisemarisburg ingasabuyi yasenza ukuthi okay menzi baphema laphana uyithatha khona ulibele izintombi ngoba ungasatholakala njengoba sengizothi ngiboshiwe nje ugcine ethi hayi yazini menzi kancane bese abonaye uyiqhubekela ne-life yakhe because yabona angeke azamelane nale ndaba yami nani hey amantombazane siyawafaka enkingeni mfowethu hayi ngibekezelelile leyo because mina yabona mangibuya ngithema sengibuya sengibuyile ekhaya hayi grand sharp hayi kuba ukuthi okay right ngiyabona ukuthi okay angisena manje mina naye sami into esizobonana nje naye ukuthi okay wena ungichazele kahle kahle kwenzakalanga ngami sithi angabe singakakhuluma ngibuye ejele nganani bese umuntu esazokhuluma nje kodwa nje bese yabo angijoba bese kuyi-break nje naye bese decide ukuthi azini abela yime ayithulela ngibuke nje yabona ukuthi ngizokwenza ngizo-acta kanjani mina self hayi uma ngibuyele ekhaya mina into engiyenzayo ngisuke ngiqala manje ngidayisa iy'nto zami indaba yameme ayibupethu qala ngidayisa iy'nto zami for ukuthola into yokubhema ngidayisa into zokugqoka mangiyidayisa into zami zokugqoka hamba yabona ziyaphela into zakho zokugqoka ngiqala ngibeka ama-excuses ekhaya buhle mkhona ngithulile into zami zilahleke kulayini angizazi ngikhala ukuthi njalo ngilahlile into yami yakithi ngishiye ukuthi endlini yami ngathatha i-red yami ngihamba koyidayisa ngithi ngiqekezeliwe ngiqekezeliwe endlini bezotshela ithami ekuseni sengithatha i-red ngayishifta ngahambisa umuntu ozoyithenga ngabe ngizotshela ithami uyazi ndawo sengiqekeze khona umuntu ongenele endlini ngiyakothatha i-red wami hawu ye kanjani endlini kuyaqala la ekhaya vele ngene umuntu athatha i-red yini hayi kuyathusa hayi kumele sibheke sekumele kuhlale kukhiwe la ekhaya hayi ngiyaqala i-red yami angisena redo angisena impahla zokugqoka angisenazo izinto engayidayisa manje la endlini yami angisena lutho yabo sengiyaqala ngibuka kuphi ngeke ukuthi ngibo la endlini izadleni ngiqale ngithotshe izitsha la ekhaya sebeyabona vele lapho sekuyabonakala ukuthi ngiyabhema yabona nje ithama sixabaneke-ke nethama yabo sixabane mase liqala libheka nezinto ithama sekukhona into ey'ngekho ey'misayo izitsha ziyalahleka yabo gcina udecide ukuthi ayazini menzi wena kungcono endlini manje siyakhiya usuphela lapha endlini yakho ngaphandle usangena endlini enkulu because manje yabo angisakwazi ukuphila nabo sengiyatshontsha yabo nje kube yinkinga yabo so abo ithekeni izamile mfethu ukungisiza because ike mfethu yafika yangithengela imetadone yangisa nakwi-doctor ngiyobona udoctor ukuthi mhlawumbe ngabo udraina iwunga ngaphakathi egazini yabona nje engahamba ngakhona laphana yonke ngifana nometadone hayi ngaphinde ngaqhubeka nokubhema because yabona nje thema ngibuya futhi naye yabona ukuthi hayi okay right hayi usaqhubeka yathi yazini ngizobona ngawo uma ukuthi mhlawumbe usu-right usuyimisela ngokubeka ingqondo isibuyile yabo hhayi ngaqhubeka ngokubhema ngoba ekugcineni-ke edladleni bese ngikhiyelwe sengihlale erumini lami and lokho sekumele manje ngiyitholele into engizoyidla yonke into lokho kungiholele ekutheni ngiqale ngitshontshe-ke manje iyakhula shuthi lento ikhule kakhulu mina yabo nje ngikutshethi ngiphume esigele bengingena ngisho isikaya esisodwa bengi-right yabo nje ukuthola kwami iy'kaya ukulimala kwami in any way qale sengibheme iwunga ila ngiqale khona ukulimala because bese ngiqala sengiganga-ke lapho ngiqale kamakhelwane nje kune-out kamakhelwane ethi usiyala yabo umjidi uhlala yedwa yabo Domthaka wenza i-plumbing yabo so manje yabona ihlala analezi zinto lezi yabo ezama-parts we-plumbing abo amapayipi amakhopha amabraso uba nazo lezo zinto unendlu ela ngaphandle i-store room so manje le-store room thola ukuthi ufake laphana khona amabhakethi agcwele phama ibraso amakhopha napho uyabeka yabona into uhlaka wedwa ngiqale khona nje endlini yakhe kulu ukuthi
zonke lezi insimbi lezi ngihambe ngey'nkandla into zakhe zokusebenza namathuluzi eyabuya axoxa ngixoxela nje yazi unenkinga la kunomuntu omtshotshela into kanje hey ayi kuthiwa ayi sombheka lo muntu somfuna kwayimina ngikhona lapho phakathi ngithi sombheka lo muntu somthola kuyimina hey hayi lo mthaka lo alahlekelwe lokho wathula hey the next thing ngimtshotshele ipiki nefosholo nespade nefoloko hey hayi wesibili hayi wabonza lo wangisola ukuthi mina nisezithola vele sengiyabhema ngimase senginokuthi vele senginokubloma nalezi ebhemi iwunga ngoba bese ngihlala ekhaya nasendlaleni ngiyakhiyela yabo nje vele sengithitheka iziphara vele uredi sengilokhenga uthi nawo amaphara kiyiblokele hlanganisa ingqondo hayi vele kuhlanganisa ingqondo vele ufuna imali yokubhema ngishawona a-roast of tag awuthi ngiyoyiblomela nabafidi laba hayi aqala ngisola uthi lo nomakhelwane ngiyamsola ukuthi vele hayi eksekuhambe kuthithenze njani ngelinye ilanga mathi ngiyapheka esitorum akusekhona ukuthi ngiqedile okusesitorum khulule ngaphandle ngiqale-ke manje-ke ngiye endlini yakhe-ke manje wemphekele wakuphuleka iwindi ngizophinda yena lo muntu lo wakuphuka iwindi laphana ekamereni lakhe wafaka umqamelo usowafaye uvale ngomqamelo yabo iwindi mina ngafike ngaphusha umqamelo ngavula iwindi leli ngaphakathi bengiyithi ngiphenye ikhethini akunebhatla gazi mangiphenye ikhethini amateki sorry amateki ahlala nje laphansi lapha yabo hayi ngidonsa induku lapha bese uyophusha udobe wadoba amateki amasha khona nezicathulo zentombi yakhe into irase engiyona ngiyidobe ngenduku zonke icathulo zakhe ngivale ngihambe ngiyodayisa kanti ngizoba nebhadi khona ozongibona washo cha umenzo lezinto nje lapha washo masathi yabona kade ngibona ukuthi ayi ngibuye ngibhemile ngisanemali ngibuye angithi hayi manje ngikase ngafika sengilindiwe nje kade ngingena endlini ngezwa qoqoqo so I means that awuvele la kancane kancane ngiphuma nani isikhona nethamba ndoda manje into ubonakala uyidayisa kanje amateka apha amateka ade wadayisa nabo bangazi ukukhuluma ngani so ndodazini uzokhuluma-ke ngoba ungakhulumi kodwa ezokukhulumisa hayi ndoda ngiqala ngibona ukuthi ayijambile la ijampile ayangitshela ukuthi wena kusebonakalile mawuthi awufuni lokho hayi ngiphike-ke kwaphela icala umphiki ayishinduku ishinduku lo mthaka lo wangithathe bangifake emotini yakhe ishona emngeni siwabona manje la emngeni semfulini emngeni siwabona mfana siyakucwilisa manje ma ukuthi awukhulume nje lezi zinto lezi uyilande mina ngifuna into zami wena nje kuphela ukuthi ungikhombisa into zami uyidayisephi ngilandele into zami mawuthi uyidayisele ngizokhokha leyo mali ngoba ngiyazi vele uyidayise 50 rand 20 rand ngilandele lezo zinto ngifuna into zami kuphela hayi ngivume ngithi okay ngizoyikhipha hayi handle ziyolanda lezo zinto manje sengizoyiqhatha nomuntu-ke lezo soyilanda kuyena manje mina ngiyidayise khona yila bafana abadayisa iwunga udayisela isiqhwaga udayisela ezinye iy'qhwaga yabona lapha kacishe ngafa ngoba yabo nje la ngilimele khona nje zonke lezi iy'kha nala yabo kuney'ngozi-ke la ekhanda athi ngifika nje ngiphume emotini hayi ngikhishwe kuthiwa hayi madoda okay alright la kunenkinga kanje lo mfesi lo nje befike la lezi iy'nto engidayisele zona zokuqoka nangu umnikazi wazo so please socela nje bafethu ukuthi nisibuyisele izinto ngoba uma ukuthi akwenzeki lokho kuzoba inkinga lo mfethu usho ukuthi abuka ukuthi no yazini lo waphelela umuntu odayisa nedakamizwa izomlethela ukukhuluma namaphoyisa shuthi senze fast asheshe khiphe kuthi bathi manje bona bafethu sifuna imali yethu kuthiwa hayi manje imali nangu umuntu enomnika imali uthi asishiyeleni yena-ke zange besho lokusho bayithathela bayithathela ndoda
bangibulala abantu ngenduku mfethu. Sakade ngishawa vele ngala ngivele ngilimele yabona. Yabo ngingase ngigodla isandla nazo. Ngishawe laba ke. Hey bangishiye laba hey. Laba abacishe bangibulala hey. Ave bangishaya mfethu ngaluza ama break ngayichamela. Hey ngayigakela nje. Hey buka. Hayi babekubulala. Like yabo ngangawakho ukuhamba. Babekushaya kanjani wena umuntu oshaya kanjani Iyabhoshisa? Hayibo mfethu. Ifethu ngangishaya ngendulu lapha nensimbi mfethu. Khona insimbi. Hayi babekubulala babekushaya ikhanda. Bangishaya ikhanda ngishaya la. Yabo nje mfethu indlela ngimabobo ngawo ethi ngeke ngiphinde ngike ngisabuyele esimeni. Indlela nami ngibuka esibukweni ngithi mhlawumbe ngisabuyele. Wena uyibona nini ukuthi usuyi-emotion? Ngoba phela mawusashaya ngathi ngeke uzubona. Ngabona after. Sengiqedile yabo nje bangishaya bangithushile ngenqika. Wangasakwazi ukuhamba. Sengiyihudula emgaqweni. Hey, umuntu yangisiza, yabo nje wangishawa. Into yasiza ukuthi lalela bafana. Njengamanje vele isidla amaningi esakeni. Nina bendlondle noPapa ekhanda kamenze ndaba kawulalele lo muntu omemeza. Umemeza ngathi yakhalela ukuthi igula lika Jamal lichithekile. Awune naba kaMphuti ubomvu. Mawusubuke weze wafinyelela la esikhona njengamanje. Siyacela if ufuna umfowethu abuye for part 2 ukuthi azoqedela indaba siyacela udrop ngaphansi kwi comment box uthi part 2 if ever mhlawumbe unombuzo nawo udrop lapha ngaphansi lo mbuzo ukuze ezothi mayebuye ubafo ngimnikele umbuzo enfisa ukumbuza yona aqhubeke nendaba yakhe. Sicela ucindezele subscribe button, cindezele nebell. Mina igama nguProfessor ngiyokamkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sakabheka umthetho. Hayi bafowethu sangincenga.